ka channel min lo thlir sak thin tu te zong zong du sakna chibai thaber kan buk a cheu inrin nikal ta khanin sahuana program te kan nei awangin sahuan kalnarem chang a oma chumi pa ram sa then khat karon hon sak cheu I thlir hau mai te ang ole hi kan treveka sakei sapui sakei pui Royal Bengal Tiger khania tunami lo lang tak hi chu apa lian khania te vai ra matanga lang lu ni boka kuna la ten tia ti chuanin mu nom ngo khop mai kan sahuan ti hlu tu le en tu zinga pau khwan sakei omna lai hi chu tlang pui thu chuanin bor deuh lai zel ani so lai so salvom pathum anom ton pakat thu boka I wish they could come here. an lang chiang thei wak lo hei lang chiang do ver ni dak na sawa wa he mai angai tua a thui hmel wak lo khop mai so dak wa hu nom vung thei ne hi kan state animal te polo ni ve reng to how hook enclosure khania he nu le pa kan han hukop thei lo nge he ya sahuan kal chuan how hook lo hi chu kho chuanin ko how den thinin sia an to deuh kher thin ani jirchang tu de chuan anu hual reu a hian apa hual reu ki hi sang zo kani yani la hian zong ro no ma so an no man ti mel pur khop mai khai chân lùi mai an hu nom phian mai an chaba khai an zuang vel thina an chevel an nung chang hi mu nom than pa ve le nga he lai poi he lai ban pakhat chuam heng zong ro ho hi ramok sa maybe species ni wa exotic species kan ti ania enclosure an zena chuanin blue monkey kan ti ni lo do ni ka the braza monkey kan ti ka an origin non native to lai Africa del sur an hei asa wan ti tu takon maya ta lang du ni le ti khanin sahuana kan ramsa then khat chili ve le mo a mu nom kati zual ho kan han la hemi exotic species bird chi sang moi tak te po ma ka so wari te ale ram sadang dang te po nom ve nual maya an hu nom khop maya kan sahuan hi lo hlut zual zel theina turin thei top kan chuat lan te po a tha in ka thia sahuan kan to hian ei tur pek lo tur ania tin nge ni holat chaya ti nom na lo tur ani ti te kha thethar le ta ilangin a tha me in jawa in du sanga chibai thaber abu le ve ka cheu